Is-servizzi soċjali ta' pajjiżna ġew rikonoxxuti f'Konferenza Soċjali Ewropea li qed laqgħa taħt saqaf wieħed aktar minn 670 delegat minn 40 pajjiż. Konferenza msejħa European Social Network qed issir fl-Iżvezja, il-pajjiż li minn dan ix-xahar ħatmun tal-Presidenza Ewropea. Kull sena din il-konferenza tara li tiddiskuti sfidi kurrenti bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet. Din is-sena mhix eċċezzjoni u s-suġġett dominanti huwa t-teknoloġija u kif l-avvanzi fid-dinja diġitali jistgħu jgħinu lis-servizzi soċjali madwar id-dinja ikunu aktar effiċjenti u inklusivi. Fil-fatt fost il-workshops li saru ġiet diskussa teknoloġija fil-kuntest ta' kif tista' tindirizza l-faqar, l-abbuż mis-sustanzi, l-tfal vulnerabbli u l-anzjani. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti spjega s-sinifikat ta' din il-konferenza. Jekk trid titgħallem x'inhu qed jiġri fil-qasam tal-ħarsin soċjali trid tattendi din il-konferenza. U aħna nattendu biħġarna, nġibu l-sħabna pereżempju għaw ukoll mill-Aġenzija Support u mill-Active Aging u nitalmu x'qed jiġri barra minn Malta biex inkunu nistgħu naraw x'jott għalina ħalli ntejbu s-servizzi tagħna. Huwa kompla jispjega lil professjonisti Maltin li qed jattendu din il-konferenza qed jingħataw opportunità tad-deb biex jipplementaw dak li jitalmu minn pajjiżi oħra fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. Fl-istess waqt din il-konferenza ħarġet fid-der ir-realtà tan-nuqqas ta' professjonisti soċjali minn madwar id-dinja kollha. Aħna llum tkellimna u spjegajna kif taħdem il-case management system tagħna li hija state of the art biex ngħidu hekk. U stajna naraw li kulħadd kien interessat u kongratulana li pajjiż ta' stanzajr qegħdin indaħlu sistemi li barra minn Malta mhux il-pajjiżi kollha għandhom. Il-President tal-European Social Network Christian Fies spjega ma' One News kif Malta minkejja ċokon tal-pajjiż qed tkun kreattiva immens fis-sistemi soċjali li tħaddem tant li qed isservi ta' mudell għal pajjiżi oħra. Their views are in my eyes very innovative. In fact, they are a small island when you see other countries, but it gives you the opportunity to be very creative because they have to find solutions for their own, and those solutions you can learn from them for other regions and for other countries.